Angiboshwa ngiswa kuphi ecourt. Abo-accused bami base-Krugersdorp prison. Uyabona? Ngiswa Krugersdorp prison manje. And mangena shuthi ngena vele sengathi umuntu odumile. Lo muntu uhambe nezibhamu ini yabona into ezinjalo. Ngathi isigebengu sidala yabona weba ngikhulume ngakhona vele ngisigebengu namaphoyisa beza kimi prison wala. Wena awuzame nesibhamu ini sizokugaya imali. Ndaba ngigcwele 6 years yabo. Hayi mangifika manje sesigwetshiwe sifaka impahla ezigreen kunama gangster ngithejele yabona. Hayi join up Air Force yabona. Ngibe Air Force 4 ngifuna ukubaleka vele. Sithi ngisitshele ukuthi ngifunani ukubaleka. Angifuna ukubaleka kanjalo hayi ngithola amanye ama-out saplana sibaningi ukuthi sifuna ukubaleka. Sigrupane kuphi eselini eli-1 manje. Sesigrupene ke manje sesehlulekile ukusaha uyabona. What must we do manje? Kumele kubalekwe phela manje ngoba once siyajumpa lento sisenkingeni. Benikazi ukuthi la kunama Air Force kunama Big 5. Ekseni ngithejele kuvula ekseni nophaka. Ngivalelwe phinde futhi emini kuvulwe ukuthi inophaka uyabona. Hayi sivulelwe ekseni. Laba sebabonile ukuthi kanti asilalanga ebusuku. Kumele manje ekseni escortwe laba abangeke babaleke. Futhi uma kuyophakwa wena mawungekho lapha sikufaka phakathi awukhulumi namuntu awuyindawo ngithi kumele ungakhiphi information. Kumele sibuyele sinjalo futhi kuleseli le. Thema zithi 1 o'clock sazi ukuthi amaphoyisa amaningi ayilantshini. Emini and Sunday. Hayi mazithi la sithi awona makazovula athi phaka singena naye. Yabona? Vele afika athi phaka singene naye seli. Abanjwe uyabona? Thathelwe ikhiya. Thathelwe ikhiya khiyele ngapha sazi ukuthi uyi1 la section namanye siwathola kuphi e-reception. Hayi banjwe yazi kumuntu kumele athuswe siwavalelwe nalezinye ibhoshi besingakho maybe we are but we are less than 25. Hayi siphuma yithi la abona ina Krugersdorp ina 3rd floor sile phezulu last floor phansi ama-trail nase-second floor ama-trail amabhantinta phezulu shuthi before uzoyiswe esectionini enye niqala la uyabona. Mase nifakwe impahla maybe nizohlala for 1 month is either uzothola idraft or uzoya sectionini yabo. Observers Observers ayi siphume shuthi our aim was that masifika reception sibamba base reception sithatha impahla siphuma kahle sobamba laba segate. Yabona phela distance is about yinde kusuka le selini ukuya e-reception yabo. Sazi ukuthi akunamaphoyisa hayi sihamba shushu sibaningi. Masifika reception ngapha nalabo baceda ukubuya khona maybe bafike Friday yangithi basavalelwe la uyabona mara bavuleke. Sibambeke lamaphoyisa ase-reception manje yabona. Iplan ayiside way beyikhulunywe ngakhona ke manje abanye sebagijimela imali ini abanye vele baneimpahla banama vest ini. Thina sitama vest sigcoka impahla zasejele ezigreen. Sikathi siyahamba kumele sovuna kune sliding door lesi yabona segate sisivula sisivula silunguza so ayinaba abamile egate baphethe ibhamu yabona. Sibheka imoto anwele masiphumela sichwagela beze visit imoto sikwazi ukubaleka. Masigijima sisuka la siyagijima yabona. Masigijima sibalanda oyi1 abalekele ngale bhisuka upress alarm. Welanda bana. Sanda lamaphoyisa asegate angithi aphethe ibhamu. Oyi1 abaleke awupress alarm. Angantubuli. Azange khona ukusidubula maybe ukuthuka shoot maybe kwenza lento angayijwayelanga. Plus yeza sibaningi. Yazi maybe we 20 something. Yabona? Masitha sisakhona abaye bangena egate asisakhona jump ifence manje sayijump. Ngapha amathuna shoot mawuphuma lapha eKrugersdorp ngapha esigangena amathuna. Yabona izindlu zikude but manje anti besijima every day for ukwazi ukubaleka idistance. Yabo?
gijime sikhali alarm manje wi ayithi ubheka bese walana amaphoyisa nama-helicopter sesigcwele igangi nelokushe bathi Manseville ngale ayesesigcwele manje yini sigcoka impahla zasejele futhi ethi simangena endlini maybe ubamba umuntu okwazi ukuchange ini ezongifaka iuniform vele bazokuthola ayisebakhona nezi qala sabanjwa namngabanjwa sibanjwa semday kwaphumelela 8 the rest sabanjwa bathula kwena esigangeni ezindlini lezi abelungu bami ngiyakhumula ngena kwenye indlu beyakhiwa uyabona fika nikhona ngilandela mebabone lo wesithuma keza hayi bangena asishayawanga kanje yabona makuthiwa ngabona idonki piria lapho aqala ukuyaza abona abasha hayi mofika simasishaya sifakwa kupheshawa kuneshawa esibhedlela sabiselwa lapha eshawa lapha shuthi wonke ofikayo uyastrapa phoyisa nje elifakayo liyastrapa siyatrapa sawothi phela bazosibulala labantu laba manje siyafa phela lokho basishaya uthi ngabo 10 ebusuku sisake manje makhulu 10 cells ama single cells yona inzima vele into ejele akusikuthi la kumele lozo emntanga zokwaza ngokubhantintela mina uthi akazi abaningi bagcina la ematrial umuntu agwetshwe 6 months yabona nje most abantu ezobathola abakhuluma kakhulu ngejele la ngaphandle uthi bekenza 6 months 3 years umuntu posho isikhathi eside it's not easy ukuthi ungamzwa khuluma umuntu lakhuluma ngejele or inakho is umuntu ohleli kahle ejele uzozwa ngabantu ukuthi lo muntu lo ubuya ejele mari action yakho ngeke umbone ukuthi ubuya ejele uzwile lo ngakezwa nje ufike wathi inyawo waphuma uzombona ngokuphapha gijimisa inombolo gijimisa ini nje abaningi nokubabona nje ngithi ngabe bayazi ukuthi kunjani umuntu makenza soso nawo unokubheka abanye banomuntu noma kudelela ini uthish lo muntu ngabe uyangazi ukuthi njani bathi goba ngizulu bathi goba msenga udlo izimbuzi uvele ezinye izinto nokukwata uphinde uthi konje yabona uphenduke vele ukuthi akunokufa isikhathi sokhulile ezinye izinto siyazi avoida vele noma ini avoida noma kunjani siya avoida ngoba uyazi ukuthi umphumela yakhona yakuphi if noma wena ungafuna ungilisa maybe ngunyathele ngemistake if I say sorry what will I lose because uba nenkani kwami ngagcina kufe wena or kufe mina ngento ngabe ngithe sorry yendlula awuthi sorry sister abantu abaningi babona ukuthi mawucolisa uthi sorry ubonakala ngathi uyislim kanti avoida ini inkulumo wazile example ukubheka yabona abantu umuntu otrainelwe isibhamu asiphethe noma ungamnyathela ngeke umbona phakama but lo ongasitrainelanga utsotsi uzombona pha uhlanyiswa isibhamu and ngeke uzusibona umuntu asiphethe umuntu onomthetho noma ngasiphatha ngeke uzozomthola sibekelana ini igwala lelo legenge ekhulayo lena ngiyabona babeka amabruko la benzana thini baphatha amawukapa azi ukuthi ukuboshwa kwakho mfana nami uzobe usikhalela la ufuna sizokubhesuka ufuna bazokubhesuka bafuna ini azi ukuthi ukuboshwa ukuthi they are more expensive maboshiwe khala ngemali ebail ufuneka impahla ini bathi dokumele balove emsebenzi bayayekela umsebenzi abo lokubaya emakhoti babonana nawe ama weekend kumele bayindaweni zabo kumele bobhesu abangasakubhesu kusasa uyakhala kanti wozifakile uba nokufaka ejele sometimes ungena ejele imali yakho boyidlayo wedwa or ubulela umuntu kusasa sozokhalela ifamily yakho bosisi bakho ini abakuthumanga ukuthi okwenza lento that's why kumele uzikhone wena kusese manje uzilungisele impilo yakho kusese manje before it's too late because serious icrime yona ayibhadali like into ijele futhi ungazichenye ngejele ijele is not a good place ngoba sedu ungangena ungabuyi or ubuye uhlanya balo ejele ungezokuthiwa kuloya balo ya strong jele kunenyanga kunani kuyalo ayikho into engekho ejele kunamasonto all kinds amasonto ikhona ayikho into engekho kunenyanga kunani kuyagabha kwenziwani balo
Umtshela umfana wangena right umbona ahlanya solo bamloyela ejele ngokuthanda izinto. Sayokuthanda izinto kusibulalayo. Ngathanda izinto. Yabo. Don't take things simple ukuthi wena hayi mina ngizogwaza ngiyokubhanta intela. Nokuthi mawuganga kumele wazi ukuthi umphumela wakhona awukho muhle. There are all kinds of criminals ejele ozohlala. Ungangena ngePT crime ugcina uphuma sowenza into enkulu. Ifunganangqondo. Ijele akusinto ungadlalela kuyo. There is no life in prison. Impilo ila ngaphandle la. That's why they say crime does not pay. There are few people abazothi baphumelela ngecrime. But end of the day, you izokulandelela into ikuthole la sothi ubhanulula khona. Uzibone sowuphakathi. Ijele akusindawo yokudlalela. Inesinyama.